Nisa sia Vilingi wa Mauvoo. Ala tukumbanesye ne bamwe na Minista wa wimi kaunti ya Kitwimba ya Kimwele kukulia ni maseuvi ikundini kana kukitana na ngani ya Mauvoo. Seneta wa kaunti ya Masako Agnes Kavindu kwenda asi madhengeani na amuika na kumata maikali kemetuo ni medhuku. Atandithia anini na alama usululia sindu kaunti ya Mombasa kulalamika kana vya sala winde muno ivindani ya skoko. Na andini walivoti mwana umundi mwakani utu kunikila yulu wa udhasio itina wakwamiwa kwa diocese ya wote. Vilingi wa Mauvoo. Ni na udhocha ingitu kwa tieni kusilanzia ya Facebook ni Mutongo TV page ya kwa ni masi kitaka. Tuambia Mauvoo maitu kuma kauntini ya Kitui itina aimi kauntini kumia ukayo mata ananuwe na anganga ni ama mbale uminista muveani wa wemi. Kauntini ya Kitui na ulani Daktari Stephen Mbaya Kimwele ni wamenda aimi makwatane ta ikundi ila meudho siangedhayo ni kana kukilia vinyama mbuloka ala meudho wangedhayo kwa madho wa mandi. Kimwele ainena na andiki Mauvoo ni waweta kana serikali ya kaunti ya Kitui ni kuidhiwa imandi ya aimi soko siangedhayo ni kana kumatedhesha kuwata madho wa maseo wamwe na kuvetanga na angangania. Tuelewe mbeangeni we Onesmus Chalo. Etina wake seseki kumulika kiyo cha aimi mayenda serikali likile na kumavetangana na mabloka la meudho wangedhayo kwa dhoa munini. Yu minister wa wemi serikali ni akaunti ya Kitui Dr. Stephen Mbaya Kimwele wa sungia kiyo cha aimi asu imenda kavindani kala maudho siangedhasio makwataneta ikundi na wakana kukilia vinya mabloka alame walalamika medhi utameidho wangedhasio kwa dhoa munini. Nituizukira ngedhanzio ito kule aimi mandengo aimi manzoko aimi ma boso aimi monze mumbane teikundi nondo kutombana teikundi na mumbanya mazao menyu teikundi mukethila mute ama brokers na makatel matota mwanya wa kumupinyia. Kimwele iweta ngwatanio ya aimi na watu na kutedesa kukitana madhoa manzi kumakula kwa mabloka imenda kunena wasio mwela modho siangedhasio. Lakini la mundu kuta kila mboa yake kana ngedha yake eweka broker oka take advantage akubinyia nunu mwezi na afisi na wina bata. Lakini la mumbania ngedha yenyu bamwe time na ikundi na mwisene na ngori mwandika mbia kila mundu kilo siana ata kila weti mudho yoka mukere mutonya kubageni mbesa nzio na kila mundu ata ngedha yake kando brokers melo take advantage. Ngi minister nombola kana mota serikali ni mamanzi ya aimi masoko mangedhasio na kana kukwata madhoa meyulu pamana kukitana mabloka la medhi itamenya masi aimi kwa ilungu iasam. Idionze either the county government na inyo time nandu monze stakeholders nitwende no manzi ithi twakwata ithi nitwende no kwata soko ya ngedha yitu mbwena biti National Serious Produce Board na kawandengo dutu manenya tuone kana ni modho na tuone ni andu mingi tukule kana ni modho na tutethia nitia kumanza market. Lakini amwe point number 1 the farmers no mbika twethile tu organized tuele kwa tu organized the brokers and cartels will organize us. Ona uyovo Kimwele nwa weta kwithia muvea uwake onane ngania mbeu kwi aimi mwambililione wa mbua yu aimi vindani meokethangethayo ni melekuya imwe no kana kuvanda mbuela yukite iweta kana muvea undu endeana kunyaicha mbeu kila vinda na nevata wa aimi kusuvia ila mena yo tukuli aimi idhama minokera idhile mena eli wonze kana maata wonze ili ni mbeu yo wan mbue yukite nondo serikali alama na nengwe mbue na biti mewe nenge mbwe yukite na twende iyo mbala tukatubike bantu na twekone ngane mbeu
Nundo enda kuhakikisha hivi la numeke na kwenda tegemea muno kila kindu hivi ni ponengo no zibika imiethe kibundisi no twi mbeo yitu wa mino keda utra kilo pia tambeo kingi kila uta na kila wala na tukende ukuli youth na mo meke kale tuniti mana kuna wewe nyundani meme madenya ona wiyo voki mwele no akuli amuika kulika maundoni manema iweta niyo tonya kutethesya kukitana nzava ile mbeta niyo kamba mwana kumamandhia mawia kwa namba nene dili vote Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kuma kauntini ya Kitui Netonesmas Chalo Namo asini makulua madhengeani na muika na kumakosoa kuma mituoni ya kiumaitha muno maunduni alama umilete matuko ao ni ukulio kumakuiwe seneta wa kaunti ya Masako Mwandu Agnes Kavindu na munini wa ndongo ya ala ainge bungeni ya kaunti ya Masako Jackson Daka alama evikete chathini cha kumumasi ya mwanake umwe ula uneyumisie thayo kwanzia ya kuita kuyatala Waililikana kana kwa oyuve angi aname yumete thayo okwa kuyita onde me athukumima bodaboda ndini wa kiliombunge cha Matungulu Moine uwa 12 livo chikole wembe angeni wa mwandikiti wa Mauvoo Boni Motese Sondaka inene cha thini kicha mathiko kuya cha umetala lesikana no nginya sia iva mwana atongo mu makanisa matethesi ya mwika kuyana na kumavetana na metu methuku nele tumite ingi mo mase mathayo kwanza ite kueleka ndini wa kisioki mapasta ala mwiva tumu iye mudu kumeuya ula wengu Nundu nena pa leki mui yubiando ana neyitie yu ana mendi chekono mambo da boda sawa wona mwana kana mwitu waku alikamu kuna biashara ila wati ya niite na kimuno sawa nuru tiana yuzi yida disito tikulia kwa ndaya musie weba tediani sia na pasta tediani sia na father dikanasi anistulu na keseneta wa kaunti ya Masako Mwandu Agnes Kavindu wetano nginya muikana momethiwe nanzianze cia kumina mathina lama mekumbila ewetakana ingi metua ni thayo mena miaka minini na kutia misio na ingine vatonya kama kethwa malikita uthaithini muthuku kana mitunite miso ila mete mathina maingi makimikalile kane yumisie thayo na ni cheba nundu ni mwana munini wa miaka 35 na ni watia family ni watia siana na ndiasia nzia ilo na endie nasio tinzia itana ile kuwepo kwa ni asia andu mamuika ningo mweso banundu newa bei mwana ingi ina sejumisie thayo otake na onde nimeutwa bodaboda andu bodaboda ni asia kumitandao ni mulikile maundoni maingi na ila walika maundoni asu mulikite na wabika muthia na wethi andu esiondu ukweka next enda kwa pastor kana kwa mundu muima wa musie umwelesie thina waku ni mwao nundu kwizita tikumina thina kwanza kwizita ni kwambia thina ola munene na ngai nundu nuka umela mbe wa ngai umutavye thayo su wosie niki nundu thayo ti waku ni wa ngai na ndiasia nitumwendete na nitwisi aingi menu mwilika maundoni maito maundu mathuku ma Illuminati devil worship na maundu angi maingi matena maana walika bandu ba kwezita kana kwezumya thayo enda bala be pastor kana thi bala be mundu mutangie strong au boye au tilanye na siendo isu na hiyo ndo ikweka ikayukia satani ndena vina kutengai so baibata wa kwezumya thayo ni mukulio kwa ndaya alamu mbwa mulikita maundu ni aya mwithu imenesa na muzika ali muithimone o mundu tono muteria Jackson Nakaimenda mwika kumanda nzianzio cia kukitana maundu make mekalile na muno make ukwati na gedani muteti wa unga mapandu anene na ndo ama ituma mwika na mulega kwende ngwani pesa cia raisi sawa kai kwende ngwani pesa cia raisi pesa cia raisi ni sisi tumatilika nani uka tusonganie tute manana wala nyene ngombu ngene nuka odona ma sawa wewe ndo pesa bingi na kudikate sawa
kwa hiyo impesa sione kasi ya rais otau wewetakana ingine watonyeka gikethwa chothothetwo na utumi wa ndawa nthukumbatane kana ile cia omila cia utumi wa namo ikaingi cio neithi hemenda maofisa ma polisi kuendea na ikia kithito gukitana ndawa ithi na kuthuguma wia wona ulunga luo kwetana muika kana ene nthi onthe na merikuwa rais Ruti ana isusi tusikila sia lasi nduisi ola nduisa hivi alone na ndio kindo wapi sasa kila kingi na wasi kumila nisi ambati yemo no juba leo achuma tena kwati yake baba ngita baini kila mtu akiyoga singano wake peka kundu okatoma na kunda kihuyo yongele baitu ni chongo tamukiaba na niende na utamuka. Kama wewe unaleta tala ukiwa askari, fanya kazi yako. Ndio uliona juzi tulifukuza OCS. Kama umeleta tala, fanya kazi yako. Kama umeambiwa tala kuna pesa ya kuokota, hakuna pesa ya kuokota. Kaundini ya Masaku matongoro nyeni tawaboni motisia. Kavindani ka enende maende na kuvika isioni kivathukanio cia kwitanithia na endomo atandithia mavia sala nini na alama kuthiucha sindu ngalikoni ya Mombasa nimeulalamika utandithia kwithiwa windi muno nimekuetakana nimekwatitie kuketha vanene ivindani ya sikuku indi enende alama uvika isioni hii nimekuthiwa mailalamika yulua kwambata muno kwa ngalama ya mikalile tukwatene na kimondi kitoa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa Angelina Mose. Atandithia nthini wa Jomo Kenyatta Public Beach na ila yesikieta Pirates nimakuetakana mwaka ungalama ya mikalile ni evalukite vanene utandithia maiwetakana andu nimaneyumilisia kwa wingi muthinyani wa siku kuvala ene nthi makulalamika ngalama ya mikalile kwithiwa yulu muno. Ngalama ya maisha ni bandite muno kiu ni kitumi cha keli ni kana andu nibethitwe na long holiday ambako ibidele ngitwa ina short holiday whereby andu maokie kwa short duration na business yaonekana nene kiasi nikwithwa andu maokie kwa kabinda kamwe. Biashara kweli kusema kwetwa ugo yani biashara ni ciokete nthibio tito ndu muna myaka lengi ya gwitina nimakuetakana maundu ma utandithia sikukuni ya mwaka u menthi muno kuvita mwaka muthelu vala makuetakana kitumi kinene ni kwithwa ene nthi manai na muthumu o mwasa na aingi moni metelete kutunga ciana masukulu ni mwaka ni twathi kwana na mwaka ulo na betie na mwaka u twina guo ni kwithitwe kwina mobenduku kiasi na mobenduku amumanite na ni asia ni kwithwa na ibinda nene muno ya holiday omwezi bio kana holiday ya ibinda yambe bau mwai muthelu. Ukame ni mwingi sana mpaka ukiangalia baharini watu ni kidogo, si kama mwaka jana ilikuwa bichi, ukiangalia hilo bichi watu ni wengi, lakini mwaka huu kuna ukame sana, kwa hivyo uchumi naona umepungua, watalii wanazidi kuwa chini sana. Kavindani kwene nthini maende yana kuthuthwa kwithiwa memetho maikavikie kuvenwa kavindani kama kuvikano kueresiana sio kuthambia vala Paul Mbunzana ula ni munini wa mwene kivilo atanithia nthini wa Pirate Beach kuetakana atanithia nthini wa Beach A ni maandikithie na mena uniform na badges aimenda ene nthi kwithiwa memetho maikakomane na angangania nitithitwe tina andu maitu ala tuthukumana mome siamani mbalimbali siama ila twinacio cionthe andu ala mauthukuma bame na uniform na badges kou ni nguthuthia ene nthi ala maotembea ku matembee ku na ila makwambia kunene ya kuhusu mathoa kana kulika nthini wa starehe ciaba we make sure kana ni wa manathoa wa kindu kila ukwenda kwika ethano kwenda ulika kivuo ni mathatho wa tube ethano kwenda kuno visa we mathatho wa visa ne besiana ethano ni kuwa kindu na ethano madafu na ethano chau we make sure ni mwamba kwa agree kana kwitikila na thoa mbe wa utanamba kukwate service nondu pandu bo ndebe na andu ingi beko sagwitha bena andu amwe mena olusa nindini wo kou nondu wa elements ila mbuthu zitona gwitha sibo cia kutapeli kana cia kuulusia ni kana no mpaka mukwatiania mathoa before service yoyote mutu namba kukuna asira makogana ciana no mende mundu oka etha ucuvia mwanake nundu mwana ni mali ya serikali
na wetho kumisi ando mwana waku nukoze wa meao ila ya ilete nundu mwana ndaireta kutia kwethwa utena ukite na mwana waireta musobi andakagutio na distance ya mita 1 kuno areta tembe na mwana ku mukwete kwoko ura munini na ura munene kwa mwa device ona uyo voene nthini makulo meyumilie kwa wingi na kutana na ciana cio matena wia ni kwithwo ceceni wailitwo kwa kilungu kinene na netwethitwo na mode agency tayu usaize baambi chivena mbodi za usikia usalama mbalene veona nduma land cross nundwa kunenga na first aid na vena patrol mbeanu ya skale kuma department zonde national ngina county kwa usalama bane mwekeku ando maiketha maukia kuka kutali onetha usumi ne momo no mpaka tukethwa na mavinda makwe burundisha Gilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Tuisonga na mbetu kunikila livoti mwana na hindi mwakani uangili ile na miongo ile na itacho uwe mwaka ula ukose udhasio munene kwa eti kilima kanisa wa Katoliki kauntini ya Makueni itina wa Mauvoo Pope Francis kutanga sakana diocese ya wote ni kwithiwa iyambia na ila itweli ungua diocese ya Masaku kwa ivinda yasa Bishop Paul Kariuki akitangaso kwithiwa ewe Bishop wa Mbevyu wa diocese no ya wote ni wianisio wa mboya sia eti kilima kanisa wa Katoliki kauntini ya Makueni kwithana diocese nzao na ilati kwa kanisa uwe woka indi ona kwa kaunti ya Makueni ikituika kana ikwithiwa yete maendeleo na maaluku maingi ndini wa kaunti no na indi ninge waivatisitwe uthasio wa wote ila yumbani kwaku niwe Caleb Chalo. Siku ya muhimu zaidi ni mwaka we munene kwa thaithima kanisa wa Katoliki Makueni na hata kwa ivinda ya miaka o mingi muno methitwo meungua diocese ya Masaku. Bishop Naman King'o kwa miaka kauta mivituku akithukuma mwondo wa Makueni na Masaku ila ithitwo i diocese imwe itina wakwithete kilima Katoliki Makueni methitwo makikulia o muno maanywe mboya cio nini aniye mwaka huu. Bishop Paul Kariuki no la yethitwe Bishop ndini wa diocese ya Embu anatangasio ni Pope Francis kutoka Bishop mo wa diocese nzao ya wote matuko miongo ile na ile mamui wa Mwanza o mwaka huu indi matuko miongo 3 mamui wa kenda. Siku ya muhimu zaidi makilima thaithima kanisa huu momba ni yake wanza ne chaunwa na valandongo ikauta evondongo ya chama cha Dr. Steven Kalonzo wa Musyoka Eugene wa Malwa mwandiki muteneka Teresia Mbaika kati wa ndongo ingi siakusiye chathiki. Asante. Na yuno ni wami na kupeka sikavu wa diocese ino indi yuno kwikalila kivila kiu kila nuncio kalile na inewa ndata ya wili. Now he will sit on the cathedral. Nunzio ni mwakilishi wa Pope ndini wa Isilova niwe na Vakenya na nthi ya South Sudan vetha nunzio mwe Bart Van Megan na ulononga menye chathi cha diocese nzao ya wote na kuikithia kwetwe kwa Bishop mweu. Being as we are in the vacancy, the Holy Father has appointed an apostolic administrator in the person of Archbishop Anthony Moheria, who was already, by the way, the Bishop of Embu years ago. In a sense, it's a homecoming. So we hope that also in his able hands, the Diocese of Embu will continue to grow, to grow the seed that Bishop Kariuki had already planted. Chumwane kiu Bishop Paul Kariuki no atwaise misa ya mbe kanisa ni wa St. Joseph the Waka musie ni wa wote. Mimi ni Askofu Paul Kariuki Njiro wa jimbo mpya la wote, jimbo la Katoliki la wote, na ninayo furaha kubwa kwa sababu leo tumesherehekea misa ya kwanza na jimbo hili letu la wote. Nimeona Wakristo ambao Wakristo kweli wako na roho safi, Wakristo ambao wako na imani thabiti, Wakristo ambao kweli walikuwa wamengojea hii jimbo kwa miaka mingi.
Ninayo furaha kuona tutashirikiana pamoja na mapadri, watawa wetu, wakatekisi na viongozi wetu wa kanisa na wa serikali ili tuweze kuunda jimbo letu kulingana na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Kile naombeni kama vile mwikamba ze osavinya tuendelee mbele. Kuka kwa Bishop Mauvoo diocese ya wote ndongo ikusia kana kwetethesia muno kukusia maendeleo makueni na enge kukusia ndongo ivamwe kondwa kwa muthuko mamwene ndi nundu bishop watu tabianesa kana we okite kuta servant leadership kana muthukumi wa andu wonthe kondwa kumi wangai anitetha na chathi kinene muno na twatana kwithwa na diocese nundu diocese ni kindu kinene ni kutuyania kimwikio na icio oketuyania kimaendeleo kwa hiyo andu mama kuweni thaina ngo nene ya kwenda kuyana bala vengai na ngo nene ya kwenda kuseuvya kisio kiki tukikalenesa bishop no tuye kindu kila kinene satani ula munene tenda ukitana nake nucha ane kwati ithio nthe tuyobe kabyu kule bishop waitwa lote londo tukwika bamwe na county government na atongo yonthe mumaitho kwitwa cha withie ni tatana nake nondo batoneka nitwa interact na twakomana na bishop na twayanga wambingi muno pyu siondo andu maitu meusubika kwizila the new diocese na ni twa banga ta leadership ni twithi watithu komana na bishop teba mwe ni kana wisethia maundu ala tutonaika takanisa matona utethia andu maitu ta tongo nimeenda twa mutethesia maundu ni aso na ndiasia kwambia iyo ta kwa diocese andu ma biashara ma wote ni kutwinda twithoke wa andu nimapenda mayuma kundu nundu ino niyo etkora the diocese penda mayuma kundu ko ito mukulia mose mwanosi na mose episo yuno ndo kuna biashara oingi kuka kwa diocese nzau ya wote kwiminukilia savali ya uthasio kwa makueni ikililikano kana mwaka wa 1992 na ile makueni ne evonokanisie kuma kwe masaku na yatweka district nzau katiba nekeuka mwaka wa 2010 makueni yaonga mata county na ende mwaka ni huu uvandeni wa kanisa ni wa Katoliki makueni yethi wana diocese nzau na ilaisikani ata wote kitumi cha diocese inu kunengwa isitwa ya wote ni kwithi wa diocese ya kanisa wa Katoliki inenga wa masitwa kuyana na tauni nini ila yinthini wa kisio kiu Kenya ina diocese miongoli na thantatu cia kanisa wa Katoliki siku ya muhimu kilungu kike mwana nthini wa Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV chomba nywana kweto kwaku ninye Caleb Chalo Nende musese livoti suya ke Caleb Chalo itutwandini wothio mo witu wambe tuisiokania twithe watu ikunikila Mauvoo kumangalikoni sia mwala kabi basi Basi nitawa Mheshimiwa Robert Basil mbunge wa Gizio Chayata niendao samwano nende andu mako mayata onde Merry Christmas na mwaka mo museo na niziogenea akamba bonde wala mabika na andu makenda kwa jumla nina mende ya Christmas kiseo na mwaka mo museo inezene binda yomu nondo paye binda yengi akenda maitho matena ilobia ta yuko ekalileu ne binda yomu kwa andu maitu nondo galama ya sindu kumela sindu sia ambatie na taxes mbinge siongelwa galama ne ongele kile muno kwa mundu wa kawaida na ne binda yomu ni watu kwa asia ta andu onde maithi siku ukoni no usio otwendane nondo kwethe na andu no menda na tafadhali tutwa mitoka kwa ndaya tutwa mitoka nesa nikenda withi tuinasia mathayo mandu maitu withi irio nthe nitwakila mwaka mweu twi bamwe twina ngwatanio na twiyaima Kiyo kikata mbingiloni sia mutangiwa wasiwasi ni waki dayuni wa mutangiwa ilikana kaibali Yesu waiseni wabela tumaneni kana gainda kuweka gainde basa gaidi na utabota tumanini bubiku
sunata iwe nyeni tawa Veronica Siombua na wenda ukwata wathi usu wa mutungi ne kwithi wasikiza tune yaku osa simu yaku ubinyeye *837 *3016 ash no yikia okay ingi no kune nambe ya simu na wakuna witina imwe mala eli 0702657199 ngaina kwa thimeno ndo akwikia mutungi ne kwithi wa skiza tune yaku ni movea. Kalibu ingeni wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo tuisonga na mbeni kana nake mujumbe wa kilio mbunge cha Mwala Vincent Musyoka ni watu la muti serikali ya kaunti ya Masaku kwa kwithi wa inengane kimanze kinini cha ilovya sia basari na kutumamaniwa alama umete misini ya ukwati munini manyamani ndivisio sia masomo na aingi makaima kuvikiwa ni seki sia basari mbunge wa nenake ivindani la wanengane basari kwa maniwa mbe wa ngilimu wanzama imanisio sia yulu iseso ila atwa kiwanzani cha skulu wa musingi wa makutano DEB livotumanito niwe Daniel Mongela. Mbunge wa kilio mbunge cha Mwala Vincent Musyoka Musau ni wakulia serikali ya kaunti ya Masaku ivathe kimanza cha kuyana cha ilovia sia basari kenda kutwika kisomo cha maniwa ala kwa oyumaende na unyama nundu serikali su ya kaunti ya Masaku ithi 20 vatha ilovia ite sia kuyana kwa maniwa wala ingi mo maende na unyama muno mate ukwata basari nyendi ku understand batone kata county government yekanengane silingi ngilimana nana na kawaya inengane silingi ngili milioni miongo thandatu. It doesn't make sense. Omonde na the atwina applicants might ni around 7,000 wa nya award the man championi wa munyu Mwala on average we are getting 1,200 comrades kwa huko kubyo kita na okita silingi manana kwa comrade. In essence, county government they need to improve. They need to pull up their socks. Hii mambo ya kati wa kumingi na kuongea kizungu mingi haitatusaidia. Asianenga siana siondesi ya secondary schools basari. Mweni mwizimbe siandu no siongeleke. Nunu ndisio kauti la ingi nenge siana siya secondary. So they need, in fact, governor kwa Mauvoo ni muisho kwa comrades. Nundo etumambeza ilangu nengane ilangu isa munenga nitilani nenge siana siya secondary. Ni uneni ulawa kwa watemba uni MC wa ward ya mbioni ukambo wa Mwala Peter Kilonzo ulawa esikana enenthi methi tunawekwa ati muno kwa tabasari isu indi ivelovia isu ya mina kuma kwa serikali ya kaunti ya Masaku na utalo muni nivyo wa maniwa mekwa totethio su nunguno ilovia nini ivathia wa kila ward. Mbungeni wa kaunti ya Masaku mbesa ila inenganirwe sia basari ila si uthiuka yei wa siana situ palaba ile za siana sia secondary na siana sia university na siana sia TVET ni silingi ngilimana nana comrades nenda tuikeza utine nduba ana netumia mbiuni tangelekani silingi ngilimana nana kuania ngili 3 kwa kila kana PK ngavana ya siana nduma mbiuni siana inewe siana maneli na miongo thandatu na thandatu. Sio maziana maneli miongo thandatu na thandatu mbiuni ni na sub location 10. Si sub location 10 nuke ni anizesiana hii na sub location 10. Kukila sub location aya kila ndua kila sub location ya 26. Kwa withi ya nina ndua ya nalimwe mbiuni. Kwa huwa za ndua ya nalimwe ukethia kwa kila ndua PK niendeka ninenge siana basari siana ile na nusu. Daniel Mongela, Mutungu TV, kumova Mwala DEB, kauntini ya Masaku. Kisomo cha utoeka wa matuko ama unduni ma kiovundi kina utonyi wa kusevia mianya mingi ya mawea
mbe wa kanavandi ya Kenya ona ile mbetani ya Afrika uni kuyana na tandithia maki mbene alame weta kana utalo munene wa mawi ya meu oyu wenda muika wina kisomo kikele mavuti maunduni mautweka o kana IT nende toilasi adingilelo muno chathini kimwe cha kwikiango vya maniwa maana ele na miongo 5 alama mini masomo mo manini kana makuvi maunduni ma IT no kana kwikonia na mawi ya sekta ni kivathuka nisionde ila siku de uyenda utaalamu wa matuko atwaliwe mbeangenewe Benjamin Mwaka. Ladies and gentlemen, atandithia maki mbene ni maweta utalo munene wa muika wa Kenya urona kwitikilika kwa wingi valwani lembetani ya Afrika ethwa wina utwika mukele mavuti maunduni motwika wa matuko aya ni digital literacy kindu kila kina utoni munene oingi wa kwaili okwati wa nthi. The problem across the continent is the same. There's unemployment and there's a lot of young people. But for us to trade better as a continent, we have to create qualitative human capital. Because in the quality lies the economic and the social capital that allow us to enrich a lot of our countries. Maidena hitino kukusia jathi cha amwika maanele na miongo 5 kwa kiwango vya hitino masomo maki uvundi maunduni ma mitambo yani IT ondo mwena maundu ma kwailia utandithia kwisila kisomo chotu ikawa matukwa amwe matandithiano ni mathingila wailu wa kisomo maunduni motu ikawa matukwa niguo ukwisa kwailia sekta sia vata sia serikali ta uiti wemi waki wa numba ona maunduni ma kinandu no kana kuongela usiao na kusia wanangiko wa mali. What we can do with will, and the key word is will, and it's not money, it's not even, it's will. With willpower, what we can do is change our own tiny little ecosystem one at a time. Technology is a tool. It doesn't change, it will not change your life. What will change your life is here. And what will reshape your mentality is the ability to understand the fundamental principles that will drive you as a person. Kisomo cha mwika uwa amaliwa maanele na miongo 5 kuma wa musini lovi na kila kana atwiketwe ni vengi umava Kenya. Kithwa na uniko munene muvango wa serikali wa kwailia na kumanthia mamilioni ma mwika mawia kila mwaka. Kwizilanzia sio twika wa matukwa otaundu muvya wa mikumukanile na ICT wethitwe oiweta. This second cohort of graduates have undergone training focused on digital skills, software development, AI, and blockchain to give them a foundation for innovation and entrepreneurship through which they can develop innovative solutions to local and global problems. It is a technology that will change all of us as we know it. And we don't have time either. It's not about tomorrow, it's not about it's about what we do today. The rest of the world is running at the speed of lightning. Vilingi wa Mauvoo kuma wa musini wa Ilovi. Nita wa Benjamin na Mwakam. Nake minista muvyani wa muguandini Profesa Kithure Kindiki yu easia serikali ni kuthingilela muguandini wa maskulu ala me isio ila siku mbiletwe ni mawe kuna uvungulu wa muguo kumana na ungendile wa indo. Kindiki easia serikali ni kwa kama skulu na milati ingi ya serikali la yanangitwe ni ingendile sia indo ni kana amani wa matedeke. Rumala. Shule zote zitafunguliwa ikiwemo Cheptulel Boys, ikiwemo Cheptulel Primary, ikiwemo Sapulmoi, ikiwemo shule zile zingine ambazo ziko katika sehemu hii na kule pia mpakani wa West Pokot na Turkana South kuna shule zimefungwa, vile vile zinarekebishwa. Januari zote zitafunguliwa. Tumeongea na idara ya walimu ama tume ya kuajiri walimu wote watarudi, na kama kutakuwa na sababu tutaongeza wale walimu wako hapa. Na kama nilivyosema, kila shule itakuwa imelindwa na polisi na afisa wetu wa ziada. Ile kazi sasa nataka mnihakikishie ni kama mniambia kama mtaleta watoto shuleni jameni. Meona waziri amekuja kuishi hapa kwenu. Hata next week narudi tena. Umesikia hiyo kitu? Yes, rudisheni watoto wasome. Msiwe na wasiwasi.
usiwe na taswishi. Bring your children, they will be safe. Wakati watoto wanarudi shule, hiyo tarehe tumesema tarehe 8, tarehe 9, serikali ya Kenya itatoa chakula ya kutosha ya kusaidia wanafunzi wapate chakula the whole term, the whole year, mpaka siku ingine huko wakati mtaanza kulima mashamba yenu na kupata riziki yenu. Nake spika wa mbunge nene Moses Wetangula wa kulia aimi mekie kithito meundani nikenda masiaithilu mwingi wa kwithia misio ovomwe na kusiania nthi ya Kenya na mwisho wanza mwakani twathi wa 2024 kavindani kau Wetangula ni wamenda mateleva kwithiwa me ngunu maleluni tanzia imwe ya kusiania enendi na mbanga ivindani ya masiku ndeto ciake si kwa tombau ni muyumbe wa Kabuchai na ulani majimbo Kalasinga. As people of this region, we want to thank God for giving us adequate rains the ending year. Tulikuwa na mvua ya kutosha, tumelima, na tunashukuru serikali ya Rais William Ruto kwa kuleta mbolea na kuteremsha bei kutoka 6,700 mpaka 2,500. As we go to the new year, I urge all farmers in the country to rededicate their efforts and energy and produce enough food to feed their families and the rest of Kenya so that we don't suffer from food stress. As we continue celebrating, we pray for peace in our country, we pray for peace in our region, we pray for peace on our continent. We pray for the conflicts going on between Palestinians and Israelis to stop the senseless loss of lives. We've lost many lives in their thousands. We pray that as we go to the new year,